SESAMA e leng yona setso sa maluti se utlwisa fela SESAMA extravaganza ka mane ka PHUTHADICHABA multi-purpose hall. Re tla be re tsheditswe mokete ona o tsheditswe ke di-choir on stage, o tsheditswe ke National Arts Council, o tsheditswe hape le ke bona ba DSEC e leng Department of Sports, Arts and Culture ka mane ka multi-purpose hall PHUTHADICHABA. Hora ke 11 o'clock, date ke yona di 11 tsa February ka Moqebelo from 11 o'clock o fitlela late o tla bo le monate mokete kwa eng dihlopha ke tsa SEPOSTOLA ba mbare ke sekupu ba mbare ke mmino wa seche ho tla ba monate re tsamaya di dihlopha Universal Catholic re tsamaya di dihlopha tse kang bo the physically tswa ka mane ka tseki ra le sehlopha tswa ka mane ka Thabana Tshwana e leng the True Salvation Church Choir le yona kopano ya Mapostola re ke di boeletse ngwaneso ke Universal Catholic ba mbare fela ke hashtag hlalana kapa hashtag ndikhokhele re be le yona kopano ya Mapostola re be le the True Salvation le yona the Physicalist hora ke yona 11 o'clock until late tikete di a fumaneha ho tswa ho dihlopha tikete ke 50 rand at VIP le yona ya fumaneha ho re ke le tikete ya VIP o tlo iphumanela le mpho e leng yona compilation o tsama o tshwere CD ya dihlopha tsena e kopantse mmino wa dihlopha tsena tla be di performa mo a tse ding tse ngata tse supportilweng ke di-choir on stage. Ngwaneso le bana ba na le tikete tsa bona tse leng tsa bana ngwana o patala half price ha re bua ka ngwana o ya tseba ke ngwana o santsanang a le monyane dilemong ngwaneso a re kopane mo multi-purpose hall PHUTHADICHABA